Nshuti zacu banywanyi mwiriwe neza. Abarundi bakora imirimo iciriritse mu mujyi wa Uvira bagomba kwishyura amadolari 15 buri mezi 3 ku ruhande rwa Kongo. Barabyinubira. Icyo gipapuro bariko baradusaba cha $15 tena jewe tubana turi abantu bane ndiha inzu $15 ku kwezi ku munsi ntaronka n'igihumbi cyo kurya. Uyu numwe mu Barundi bakora imirimo iciriritse hakurya y'umupaka mu mujyi wa Uvira intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Faustin Nteziryayo yatangije icyumweru cy'ubucamanza insanganyamatsiko kurwanya ruswa. Naho muri Darfur mu burengerazuba bwa Sudani intambara z'amoko zahitanye abantu 24. Ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mube hafi. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Turahera rero ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Darfur mu burengerazuba bwa Sudani abarabu n'abirabura bararwanye ejo buri kwa gatandatu intambara yahitanye abantu 24. Frederic Nkundikije aratubwira icyayiteye. Ubwo bwicanyi hagati y'abarabu n'abirabure bwatewe n'amatati ahagaze ku nyungu z'amafaranga yabaye hagati y'abagabo babiri baba mu ikambi bateshejwe izabo mu ntara y'umurengero bwa Darfur ku munsi wa gatandatu ku mugoroba. Umuvugizi w'iryo shirahamwe rihuza bikorwa by'impunzi n'abateshejwe izabo muri Darfur Adam Regal yavuze ko bukeye bwaho abagwanyi bazwi ku izina rya Jonjoide bateye iyo kambi ku munsi wa Mungu mu gitondo ca kare batangura guturira no gusahura abantu bashika 35 barakomeretse. Ubwo bwicanyi bwabereye muri ico gice ca Darfur yo mu burengero buje bukurikira ubwicanyi bwabaye mu kwezi guheze n'igihe amatati ahagaze ku butaka hagati y'abarabu n'abirabure mu karere ka Jebel Mouna yatuma batana mu mitwe abantu bashika 17 bakasiga ubuzima abandi 12 bagakomereka. Mu ntara ya Darfur yo mu manuko naho nyene abantu bashika 45 barishwe mu mezi abiri aheze igihe abarabu n'abirabure batana mu mitwe mu gisagara ca Tawila. Ijwi rya Amerika tuve muri Darfur noneho tujye muri Niger. Abantu bitwaje ibirwanisho bateye inkambi y'ingabo z'igihugu bica abasirikare 12. Frederic Nkundikije arakomeza. Ubushiranje bujejwe kuri n'abasi gutangaza ko ico gitero cyakozwe ku ikambi ya gisirikare iri mu manuko bushira ubuseruko ku rubibe ico gihugu gisangiye na Burkina Faso. Itangazo ubwo bushiranje bwasohoye ijoro ryo ku munsi wa Mungu rivuga ko intagondwa zirwanya ubutegetsi zari ku mapikipiki 100 zateye ikambi ya gisirikare ya Fonion iri mu ntara ya Golwela. Leta ya Niger ivuga ko abasirikare bagerageje kwivuna umwasi bakicamwo abatari bake. Yatangaje ko ibikorwa vya gisirikare bibandanya kandi ko abasirikare bavuye ku murwa mukuru Niamey no mu yandi makambi bariko barafasha mu komora abo bita intagondwa zateye igihugu. Ikambi ya gisirikare ya Fonio iri hafi y'igisagara ca Tera aho abantu batatu baguye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ibikamyo by'abafaransa byariko bija mu gisagara ca Gao mu gihugu ca Mali mu ndwi iheze. Frederic Nkundikije urakoze. Noneho tujye muri Myanmar. Urukiko rwakatiye Aung San Suu Kyi igifungo cy'imyaka 4. Aung San Suu Kyi w'imyaka 76 y'amavuko afungiye ahantu hatazwi kuva aho abasirikare bahirikiye guverinoma ye ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri gushize. Aregwa ibyaha bitandukanye birimo kumena amabanga y'igihugu, ruswa no kwiba amajwi mu matora yabaye mu kwezi kwa 11 mu 2020. Ishyaka rye Ligue Nationale pour la Démocratie ryari ryayegukanyemo amajwi y'ubwiganze busesuye biba intandaro yo kumukorera kudeta. Uyu munsi urukiko rwamuhamije icyaha cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku ngoma y'abasirikare rumukatira gufungwa imyaka 2 n'icyo kurenga ku mategeko yo gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona nabwo rumukatira igifungo cy'indi myaka 2. Urukiko rwakuyemo amezi 10 amaze afunze. Abanyamakuru ntibemerewe kwinjira mu rukiko, naho abanyamategeko babikurikiranira hafi bemeza ko ibyaha byose Aung San Suu Kyi ashinjwa biramutse bimuhamye ashobora gukatirwa imyaka hafi 100 y'igifungo. Abayoboke be bavuga ko ari imanza za politiki zigamije gusa kumubuza kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu. Komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu Michelle Bachelet nawe niko abyemeza kandi abyamaganira kure. Naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Liz Truss avuga ko Aung San Suu Kyi na bagenzi be bafungiye amaherere. Arasaba abasirikare bategeka Myanmar kurekura imfungwa za politiki
no gusubizaho inzira ya demokarasi Myanmar yahoze ari koloni y'Ubwongereza. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Ni munyarukire no kuri internet ku rubuga wa@radioyacu.voa.com ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Noneho rero amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda perezida w'urukiko rw'ikirenga akaba na perezida w'inama nkuru y'ubucamanza Faustin Nteziryayo uyu munsi yafunguye icyumweru cy'ubucamanza, ni icyumweru cya kane. Insanganyamatsiko ubutabera ku isonga mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Asumta Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru. Muri iyi nama ubushinjacyaha bukuru bwatangaje ko buri mu bikorwa byo gukora imyanzuro ku bujurire bw'abaregwa muri dosiye ya Rusesabagina, bukaba butegereje umwanzuro w'urukiko uzagera niba uru rubanza ruzaba n'igihe ruzabera. Umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yagaragaje aho bageze bitegura urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be. Ibi yabivuze mu muhango wo gutangiza icyumweru cy'ubucamanza nyuma y'uko yarabibajijwe n'umunyamakuru. Ubushinjacyaha nk'umuburanyi atari bwo bufata icyemezo yo butishimiye ikintu burabijuririra, urukiko nanone nirwo ruzafata icyemezo niba koko ibyo tutishimiye bifite ireme cyangwa se bidafite ireme. Ubu twari turiho dukora imyanzuro yo gusubiza nabo abajuriye twaburanaga nabo. Nitumara gusubiza iyi myanzuro kimwe n'abandi bajuriye nabo bagomba gukora imyanzuro yo kwiregura ku bujurire bwacu nk'uko natwe twiregura ku bujurire bw'abo bandi bajuriye. Icyo gihe nibirangira urukiko nirwo ruzaduha gahunda y'igihe isubukurwa urubanza rushobora kubera ruramutse rubonye ko bikwiye ko urwo rubanza rwaburanwa mu bujurire. Umushinjacyaha mukuru yagaragaje ko uretse igihano cy'igifungo cyahawe Paul Rusesabagina nabo bareganwa kitabanyuze, hari n'ibindi bimwe mu byaha Rusesabagina yagizweho umwere byatumye bajurira. Ubushinjacyaha bwajuririye ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere ni uko hari aho ubushinjacyaha butishimiye icyemezo cy'urukiko ku cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe. Ubushinjacyaha ntabwo bwishimiye ko icyaha cyo gutera inkunga iterabwoba gifatwa nka kimwe mu bigize ibikorwa by'iterabwoba, kuko twumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha ari uko cyafatwa nk'icyaha ukwacyo. Tunajuririra n'igihano twumvaga ko ukurikije amategeko igihano cyatanzwe kitari gito. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka kuwa 20 z'ukwezi kwa 9 nibwo rwasomye umwanzuro warwo ku rubanza Rusesabagina Paul Callixte Sankara na bagenzi babo 19 baburanagamo n'ubushinjacyaha. Urukiko rwavuze ko Rusesabagina wayoboraga MSD FRN ahamwa n'ibyaha birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha bukaba bwavuze ko butishimiye iyo myanzuro, akaba ariyo mpamvu bwajuriye mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Paul Rusesabagina niwe wakatiwe igihano kinini cy'igifungo cy'imyaka 25 mu gihe Nsabimana Callixte Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20. Abandi bagenda bahabwa ibihano bitandukanye. Biteganijwe ko abaregwa nabo nibamara gutanga inyandiko isubiza ku bujurire bw'ubushinjacyaha, urukiko rw'ubujurire ruzasuzuma ibyatangajwe n'impande zombi rugatangaza niba bazasubira imbere y'urukiko ndetse n'itariki yo kuburana. Muri iyi nama inzego zinyuranye zirimo urukiko rw'ikirenga, ubushinjacyaha bukuru, urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda. Izo nzego zagaragaje ko mu Rwanda hakigaragara ikibazo cya ruswa ndetse bikerekanwa n'abamaze gukatirwa muri ibyo byaha ndetse ubu babifungiwe. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rwatangaje ko abantu basaga 300 aribo bafungiye mu magereza yo mu Rwanda hirya no hino mu gihugu. Izi nzego ariko zikavuga ko nubwo bafatiwe mu byaha bya ruswa mu Rwanda bahari, ariko nanone bishimira umwanya u Rwanda ruriho mu guhangana n'iki cyaha. Cyegeranyo cyasohowe n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane ku rwego rw'isi umwaka ushize rushyira u Rwanda ku mwanya wa 54 ku isi mu guhangana na ruswa, rukaza ku mwanya wa 4 muri Afurika ndetse rukaza ku mwanya wa 2 muri Afurika y'Iburasirazuba.
perezida w'urukiko rw'ikirenga Nteziryayo Faustin akavuga ko urwego rw'ubutabera mu Rwanda rugerageza guhangana n'ikibazo cya ruswa, ndetse anagaruka ku bibazo yarabajijwe n'abanyamakuru bavuga ko gutinda kuburana mu nkiko bishobora gukurura ruswa. Perezida w'urukiko rw'ikirenga yagize icyo abivugaho asobanura zimwe mu mpamvu zishobora gutuma urubanza rutinda mu nkiko. Kuki imanza zitinda, kuki umuntu ureze uyu muntu ngubu bamuha kuzaburana mu gihe cya kure, ni ahanini ibyo bibazo bya mikoro, kubera ko imanza zinjira ziri hejuru y'imanza zicibwa, ukabona noneho n'umubare twari dufite w'abacamanza bagiyeho igihe runaka batarashoboye kugenda bongerwa, ariko ntabwo ari ubushake buke bwa guverinoma yo kutaduha abacamanza, nta mikoro make igihugu kiba gifite. Iki cyumweru cy'ubutabera cyatangijwe kuri wa mbere tariki ya 6 kizasozwa itariki ya 12 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Abarundi bakora imirimo iciriritse mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amadolari 15 bategekwa kujya bishyura buri mezi 3 mu bashinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Bamwe mu barundi basanzwe bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara amakinga na za moto ndetse no mirimo yo mu ngo mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 uvuye ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo, basobanura ko bari guhohoterwa n'inzego zishinzwe abanyamahanga zikorera muri Uvira kuko hari abo zisubiza mu Burundi, abandi bagasabwa kugura uruhusha rubemerera gukorera muri Kongo rugurwa amadolari 15. Kibazo ko kimeze nuko baza gufata abantu banatugishije inama kandi dusanganye mu madokima atwemerera gukorera ngaha muri Kongo, dokima za CPGR zo kumara umwaka ngaha, aca batubwira yuko twogura iyindi dokima imara amezi 3. kandi rero ahandi ikibazo kiri bamaze kugufata iyo baca bagutwara dokima ya CPGR na karanga muntu ukatusigarana uri wazi. Nukuvuga rero nubwo bokujabukana ushitse mu Burundi bategereza kugira ikibazo kuko baba wari ufite dokima hama bakaca bayitwara. Ikibazo cy'ibyangombwa cya carte de séjour bavuga ko igurwa $15, kandi rero nuko yaba bitumenyesheje hakiri kare twari kugifite kuko umuntu ntasangwa abayiteguye ashobora kuba yaciye dutuze imiryango abana n'abagore ashobora kuyaca kwikinga gukana yarongo twese gaturungika muhira. Urumva rero bace baza bati zana maruku no kutagize bashaka gutwara urumva zigizwe biko yatubaga cyane. Kiza Jean Claude asanzwe akora akazi ko gutwara ibintu ku magare mu mujyi wa Uvira. Ijwi rya Amerika ryamusanzwe ahitwa kuri Monima ari kumwe n'abandi banyonzi, avuga yuko aya mafaranga bari gusabwa ari menshi cyane ugereranyije n'ayo bakorera. Icyo gipapuro bariko baradusaba cha $15, je ntajewe tubana turi abantu 4 ndiha inzu $15 ku kwezi, ku munsi ntaronka n'igihumbi cyo kurya, ntagurana abagenzi, nakoze ntaronka 2 canke 3. None icyo gipapuro bariko baradusaba cha $15 mu mezi 3, ivyo bintu vyokunda? CPGR imara umwaka twigura 18,000, ni kuwa gatandatu hariho abahowe ico kintu cyo gipapuro rero bajabukanye mu Burundi bage ihiyasi 3 zose zagiye zuzuye. Gusa umuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko aba barundi basubizwa mu Burundi aba arabinjiye muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, bugaragaza ko amafaranga basaba abarundi ari ayo kwishura visa yo kubemerera gukorera imirimo iciriritse muri Kongo mu gihe cy'amezi 3. Iki kibazo cy'amafaranga asabwa abaturage kivugwa no ku ruhande rw'u Burundi, aho abanyekongo nabo batishimira amadolari 15 bategekwa kwishura kugira ngo bipimishe COVID-19 uko binjiye mu Burundi. Batwugurura imbibi mu Burundi, Kongo na Burundi baganirira hamwe turonka imbibi yo guta turagenda gusuma. Mwishura amafaranga ngaye igipimo cya corona ujakuye he? Hariya bakubwira ngo utange $, uri muri Kongo bakubwira ngo utange $15, uzikura he? Aho ugeze ngaha mu Burundi na muri Kongo ngo utange $5. Izo faranga uzohura kujya ugenda uronka amahera kugura inzira, erege bimeze nko kugura inzira. Tubibutse yuko mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka abarundi 30 bafatiwe ahitwa muri Sange muri teritwari ya Uvira n'inzego zishinzwe umutekano za Kongo zirabafunga bitewe nuko bari muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira mutarakivuye. Muri Tanzania leta yafunze burundu inkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutenderi
nyuma y'aho abari bayirimo bose bimuriwe mu nkambi ya Nduta, abanyuma bayivuyemo uyu munsi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yakurikiranye iki gikorwa. Umugambi wo kwimura impunzi zose zahungiye mu nkambi ya Mutenderi watanguye mu ntango z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo. Ubitigiri dukora seri abimuriwe mu nkambi ya Nduta barenga gato 19,000, abandi barenga 3,000 baratahukanye mu gihugu c'amavuko ku bushake. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania Bwana Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu ntango z'uwo mugambi yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira vyorohe gucungera umutekano muke balizwa muri ayo makambi. Wakimbizi waliopo Mtenderi nilishawaambia kwamba mtahama. Impunzi ziri ngaha Mutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda. Cyangwa ngaha nsavye nyakubahwa Buramatari igikorwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu iguvu kuri baje nabo bataza kwikuza kuja Induta bafashwe gusubira muhira iwabo. Leta ya Tanzania ivuga ko uwo mugambi uzoca ubandaniriza mu nkambi ya Nyarugusu mu ntango z'umwaka uza w'ibihumbi 2022, aho abarundi barenga gato 50,000 balizwa muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta. Leta ya Tanzania ikeneye kubona yuko hasigara inkambi zibiri gusa arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izosigaramwo abanyekongo. Ivuga ko iyo ngingo izoyifasha cyane mu gikorwa cyo gucungira umutekano ku mpunzi no mu baturanyi bazo. Nta nama yabaye cibure ijambo ryose ryashikirijwe n'abaserukizi ba leta ya Tanzania cibure abahaseri muri ico gikorwa cyo kugara burundu ikambi ya Mutenderi. Gusa abakozi ba seri barimo gutunganya ibikenewe kugira bazoce basubiza leta ya Tanzania iyo kambi n'amatungo yose arimwo muri uku kwezi kwa 12. Gusa izo mpunzi zimuriwe mu nkambi ya Nduta zugarijwe n'ibibazo ntangere muri iki gihe zitararonswa imfashanyo zikwiye. Ndi umwe mu bantu bavuye Mutenderi. Ni ukuvuga kwera ubwa mbere na mbere twebwe twarashimye ukuntu batwakiriye kweri, basanze batwubakiye utuzu baragerageje ko bashoboye, baratwubakira amatuwarete, inzu n'amadushi. Ariko rero naho biri uko kibazo twagize ni cyuko abasoma baguma badutaburira ko amahema. Amara bamaze kudutaburira ko amahema twarasabye yuko twofya tudutafari natwe twubake nk'abandi, baratwankiye. Nka twege twaje tuvuye Mutenderi igihe baheruka kuduhera ivyombo ni kera cyane kandi barahazi gushika n'ubu ubukeka bwaraheze ahubwo twishimira yone ko yaduhaye amagunira. Ubu niyo twakoze n'ibirago. Ubu leta nabwo busigaye bumeze nk'akayungiro n'ukuri, aho tugera turyamye abana turituna ugasanga umenga ni nk'indagara bashize mu kiro. Ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2016 nyuma y'umutekano muke wibonekeje mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 bivanye n'amatora yari karaba muri ico gihe. Kuva ico gihe gushika ubu izo mpunzi zari zihamaze imyaka irenga 5. Noneho hatagize kizohinduka ikambi ya Mutenderi irugawe burundu. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ingabo za Uganda zatangije intambara ku nyeshyamba z'umutwe wa ADF zifite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu cyumweru gishize. Mugenzi wacu Edi Rwema arabiganiraho na Safari Ayobangira, umudepite ku rwego rw'igihugu muri Kongo, na Bernard Sabiti, umusesenguzi utuye muri Uganda. Abumviriza iyo baba bazi ko hari ibintu bitari bimwe na bimwe bihereranye n'umutekano bimaze amezi make nyuma biba muri Uganda, na cyane ibihereranye na za bomo nangwa se ibisasu byaturikiraga mu mujyi wa Kampala utangiriye mu kwezi kwa 9 kuri kujya gushira. Rero bikaza kuvugwa ko abari bari inyuma y'ibyo bisasu bakaba ari abanyeshamba ba Allied Democratic Forces n'abo ba ADF. Kandi ndetse usubiye n'inyuma gake cyane ntaho ariyo nshuro ya mbere ubutegetsi bwa Uganda buje kwinjira mu gihugu cya Kongo buvuga ko buja gushaka izo nyeshamba ziteganya cyane umutekano w'icyo gihugu.
abibuka neza bazi ko nko mu mwaka wa 90 kuva muri 96 aho kugeza muri 98 hari ndetse ubwo igisirikare cya Uganda mu bwinshi ndetse cyamaze igihe muri Congo, kandi nabwo kivuga ko icyari kikijyanyeho ko kwabaga gushaka izo nyeshyamba, kandi ndetse no imyaka nk'ebyiri ishize nyuma nabwo hari ubwo indege z'igihugu cya Uganda zaje kwinjira muri Congo kandi zivuga ko zishaka izo nyeshyamba, ndetse n'abasirikare bo bagiye bavuga ko bagiraga kugira ngo babuze urwihisho mbega izo nyeshyamba kugira ngo zo kugira umwanya zikomeza kujya ziturukamo zitera igihugu, rero zigasubirayo zikihisha. Iyo niyo background, aho niho cyaturutse, kuko bibwira ko baramutse babujije nyine ADF urwo rwihisho ntabwo iri bubone umwanya wo guteguriramo ibi bitero byo isigaye itera igihugu cy'Uganda. Urakoze cyane Sabiti, guma ku murongo, reka twumve n'icyo Honorable Ayobangira Safari, uyu ni umudepite ku rwego rw'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Depite Safari, aho muri Kongo mwakiriye gute ibi bitero byatangijwe n'ingabo za Uganda ku mutwe wa ADF? ibyo bintu nibyo twari dutegereje kuza kera, bivuze ko ADF inyeshyamba iz'Abaganda, ariko urebye neza abo ibikorwa byabo babikoreraga gusa muri Congo, bicaga abaturage bo muri Congo bagasahura, bagatwika amazu, amamodoka ayo muri Congo. Ni ukuvuga abantu bari bafite ibibazo kenshi, byari abaturage ba Congo, kandi byitwa yuko ari inyeshyamba zigamije kurwanya ubutegetsi bwa Uganda. Twafashe umwanzuro wo kureba ukuntu twasaba ukuntu guverinoma yacu ya Congo yakwifatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo basayidanye ingabo zose zifatanye kugira ngo zibashe kurwanya izi nyeshyamba zitandukanye, duhereye ku nyeshyamba ya ADF irimo kwica abantu, imaze imyaka irimo kwica abantu nabi. Uko byabaye donke twebwe nk'abadepite tugomba kubyishimira kuko ni ikintu twasabye, kandi tukaba twizeye ko tuzagira kuri gahunda ariyo kurwanya izo nyeshyamba za ADF. N'ibimenyetso bya mbere biratugaragaza yuko ingabo za Uganda zifite, usibye kuba zifite ibikoresho za siperi, indege, zifite z'amakuru aho izo nyeshyamba ziri, ibirindiro byabo, kuko urebye umunsi wa mbere bahise batera ibisasu, ni ukuvuga bari basanzwe bafite ayo makuru kuva kera. Depite Safari, hari bamwe mu banyekongo basa nkaho batishimiye iki gikorwa, benshi bakavuga ko babihera ku mateka y'ingabo za Uganda muri icyo gihugu, ndetse bakanavuga ko icyo cyemezo kitari gufatwa inteko ishinga amategeko itabanje kukiganiraho kugira ngo ihe uburenganzira leta kwemerera ingabo ziturutse mu kindi gihugu kwinjira muri Kongo. Ibyo byigeze bibaho mu nteko ishinga amategeko? waba uruvuze ko mwabiganiriyeho, ariko bigeze batanga urwo ruhushya? Ku bijyanye n'inteko ishinga amategeko navuze ko ari ikomisiyo twakozeho, twashyizeho n'inteko yitwa komisiyo defense et sécurité. Mu marekomandasiyo, mu bitekerezo twasanze, mu byifuzo, mu buryo twasanze kuri gavumenti, harimo n'iyo icyo twitaga neutralisation, gushyira ingufu hamwe y'ingabo z'ibihugu bituranye na Congo bigafashana na FARDC kugira ngo babashe barwanye inyeshyamba. Donc ni ikintu cyari gisanzwe abadepite bashyigikiye kuko baragisabye. Nyuma yaho tuza no kubonana icyumweru gishize, twaje kubonana na Rendo n'umukuru w'igihugu Excellence Félix Antoine Tshisekedi, tuza guhura nawe turi abadepite bo muri Ituri na Nord Kivu, twongera turamwibutsa yuko dutegereje yuko
ibikorwa by'amaoperasiyo zikomeye zitangira kugira ngo zirwanye izo nyeshyamba za ADF. donc kuba ibyo bintu byamaze gushyirwa mu bikorwa, twebwe nk'abadepite icyo twakora ni ukubishyigikira. Bernard Sabiti, kuri icyo kibazo kijyanye n'uko ingabo z'igihugu zigomba kubona uruhushya ruvuye mu nteko ishinga amategeko kugira ngo zibe zagaba ibitero, aho ngaho muri Uganda, ingabo za Uganda cyangwa se inteko ishinga amategeko yaba yaraganiye kuri iki kibazo mbere y'uko izi ngabo zoherezwa mu gihugu cya Kongo? Ntaho byaganiriwe mu nzu nshinga amategeko y'igihugu. Abari ku ruhande ruhakanya ubutegetsi ahubwo bari kwitotomba bayomba bavuga ko atari byiza kugira ngo ubutegetsi bwegure igisirikare cy'igihugu bwinjira ikindi gihugu butamenyesheje nangwa se budasabye urushya mu badepite bacu, kuko amategeko niko abivuga. ariko uruhande rwa gavumenti rwo rukaba ruvuga ko ntabwo byari byifuzwa kunyura muri iyo ngeri, kuko batari mu gitero, ntaho bari mu gutera ikindi gihugu, ntari intambara batangiye itera ikindi gihugu, ahubwo basa naho mbega bari gukora iki gikorwa kurinda igihugu cyacu mbega. So aho hariho kwemeranya, ariko n'ibisanzwe hari n'igihe abasirikare ba Uganda bagiye Somalia mu 2007 baza kuba bamwe muri ya gurupe yageraga kugarura amahoro muri icyo gihugu, nabwo banagiye batyo, ntaho ubutegetsi bwabanje bwabicisha mu tegeko nshinga. So abakurikira rero imyifatire y'ubutegetsi bakaba bavuga ko icyo cyerekana ko ubutegetsi butubaha nangwa se budafite kubaha kw'abadepite, nangwa se bukaba butibwira ko hari akamaro abo badepite bafite gukora